Senegal yivumbuye mu mukino yegukanye igikombe cya Afurika itsinze Maroc yari riwaye. Ikipe y'igihugu ya Senegal Rio de Teranga yivumbuye mu mukino wa nyuma iza kugaruka mu kibuga Sadio Mane amaze kuyiguyaguye nk'akana gato. Yaje kwegukana igikombe cya Afurika cya 2025 nyuma yo gutsinda Maroc igitego kimwe ku busa. Umukino wabereye kuri Prince Moulay Abdallah Stadium mu ijoro ryakeye. Mbere y'uko ukinwa habanje kuba ibirori byo gusoza irushanwa ku mugaragaro byitabiriwe n'umukinnyi wa filime w'umwongereza Idris Elba uherutse inaha kwita izina ingagi. Ibi birori kandi byasusurukijwe na Aisha Speed uri kuzenguruka ibihugu bitandukanye bya Afurika, aho yari yambaye ikirango cy'igikombe cya Afurika cya 2025 kiri mu ishusho y'intare. Amakipe yombi ntayashoboye kureba mu izamu, bituma igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa. Abakinnyi bajya kumva izindi nama n'impanuro z'abatoza ku ruhande rwa Pepe Thiaw utoza Senegal ndetse na Walid Regragui wa Maroc. Mbere y'uko iminota 90 y'umukino irangira, Senegal yashize mu kibuga Abdoulaye Seck, Ismaila Salah, Sharif Ndiaye na Ibrahim Mbaye, ikuramo Antoine Mendy, Lamine Camara, Nicolas Jackson na Iliman Ndiaye. Mu gihe Maroc yakuyemo Ayubu El Kabi, Ila El Kahanous na Adam Masina, Ishramo Yusuf El Nasir, Osman Tlageline ndetse na Jawadi El Yamik. Senegal yahise ishyira umupira mu izamu watewe n'umutwe na Abdoulaye Seck warusimbuye, ariko umusifuzi w'umukino Jean-Jacques Ndar yemeza ko yabanje gusunika Ashraf Hakimi wa Maroc. Ku munota wa munane w'inyongera El Hadji Malik Diouf yashize hasi Ibrahim Diaz mu rubuga rw'amahina. Maroc yahabwa penalty itavuzweho rumwe n'impande zombi. Umutoza wa Senegal Pepe Thiaw yahise abwira abakinnyi be gusohoka mu kibuga bakava mu mukino, mu gihe Sadio Mane we yababwiraga kujya mu kibuga bakongera bagakina. Nyuma y'uko nawe avuganye n'umunyabigwi w'ikipe El Hadji Diouf, penalty yahawe Ibrahim El Diaz ariko ayitera mu buryo bworoheje nk'uwishyuwe, ayishyira mu maboko y'umunyezamu Edouard Mendy. Hongereho iminota 30 yo kugira ngo izi mpande zombi hari habuze gica zikiranura. Ku munota wa 93 Pepe Gueye yashizemo igitego cya Senegal nyuma yo kwirukankana umupira agatera ishoti rikomeye mu izamu rya Maroc, ari nako byaje kurangira. Ashraf Hakimi yabaye myugariro w'irushanwa, Yassine Bano aho umunyezamu mwiza, Ibrahim Diaz ufite ibitego 5 ariko kandi wanarase penalty muri uyu mukino wa finali ahabwa igihembo cy'umukinnyi winjije ibitego byinshi. Sadio Mane niwe wabaye umukinnyi w'iri rushanwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wari witabiriye kureba uyu mukino muri Maroc yashimiye byimazeyo Senegal yatwaye iki gikombe. Igikombe cya Afurika gitaha kizaba mu mwaka wa 2027 aho kizakinirwa muri Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko muri Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Ndi Daniel Niyonkuru.